Shalom e talo falava i le swafa manu malu i se kiriso te whaatalo whatuai i a te oe le nei a fiafi. Ia ma le au nanga nei a le Global Kingdom TV channel o Israelu o le nuupa ia. Peo na masani ai e whaatala noa i naimata upo e whaasino i le nuu o le atua le nuu o Israelu. Mau te whiawhia e whaelo atu le nei tūla. Ia wa mau fo ile ava noa e mafuta mai ai le tatu pita pita o loo mau Yerusalema. Ia Vincent Schmidt. Ia wa fo ise se updates mai i te tonu o le nuu pa ia. O le amataina la le nei tale noanga i o le amataina le tupukalami le te talo. Father, we thank you. We bless your name. Whawhitai ava noa i mawhai ona mātou whaalongolongo i lawa whiunga pa ia. Mātou tala tala noa ai i lo anga le lei i lo alo whamalo wha maone. Sa mai e fisosoani mai i lo nganga pa ia. Sa ita i na ai le nei tala noanga. Whaamania le au auna o lo mafuta mai i lo nu pa ia. Whaamania fo i le tuata mai i lo atinu oeo mawhai ona mafuta mai i le porkalame le nei a fiafi. Father, I pray this in the name of Yeshua. Amen. 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 Ia le nei i tū lao te whaatalo whātuai i lau sunga Vincent, whaatai lo mafuta mai i le tatou mafuta, le tatou pokalame. I le nei a fiafi. Shalom, shalom. Yep, talofa lava, awalofa, malofa anga me ne Yerusalema. Ya, talofa tu fo ipa anga o tato pokalami, si watu no pelo Samoa. Ya, oi lava se si o moile nei fasalonga tu sa aiso stafa lalang. Ya, awalofa pa talofa tia. Oi, fa talofa tu fo i le nai tu ole vai, sunga le ita ya. With our Mike, ya me se foi oi to fine lise ya. I know it's been a long time ele to most of so ta inga ya ono tele lava foi o ve singa ya me se foi meu tupu male nei vai time ya talo fa lava malole so fo maua malole so fo monuia malo foi le fo la monuia le nai tu te tolo ngai maru o to lise. Ia malo, so sua maua Vincent, nice to see you. Good to see you are well. Good to see you smiling. Ai sa o leia ia le malulu i mātou. Taitono le vaitau mawhanawhana no ia le nuu pa ia le nei vaitau. Whaptai le whaawa noa ina o lo taimi a wa mātou whaawa ai atu poi o te tali tonu poi to o tele poi tangata le atu nuu. Ua whaawa ai atu i tala fou i tala o le taua ai le vao Israelu ma Iran. O te loa le na o le tasi te taua na tupu ai pe o le taua le na paisi na te tele i le vai aso o tuana i atu po le vai aso po i nei. Ai pe mawhai o na o mai isa wha amatalanga. I winga i lea taua po a mai fo i oia ia o i lau sunga i te tonu i le au maua i te tonu le nu o lo tupu ai le taua. Ya wa tai lava mole fa sil o nei o le aso fa raile nei a mato le la tale titi la vale tu la tasi e fa malu lu tu la bona fa yasing se sengo le la ye por tu la ngana o le tau fa ko le mati wata fu lili o fa si fo isi na revelo i mato ya ono Jerusalem mai mo lunga le la tau mo wa singa malu o le e fu lili o le sa vidi vidi terminate o le aso lona tolu le nei na pasia ma fa penana ele mali dia ngal va Israel ma Iran ye fa ya se saunga le mu ye po se ceasefire le lawa wo matu sapie nei mona yaso ye tol o le taua le sa fatoa matu nei po le fo wata fi termine mo sin time pupu e se fululu aso is a 12 days war ya e fai lava la sin fita fo tulanga sa yai ia sa taloka ke leo mea uma lava i tono Israel o pisinisi ia o fantani malo ia o foi fefea ia tangata ia sa le ai lava nisi na whapena ona toe feo i le vaitemi na ia e o mai lava i le talatua na fia wale was falele o mai lava la songa fua o la sorua o tamwhai lava tangata vole le diplomati e o ese mai Israel e ono le tulanga lava na e taua e tele ni os whainga tupu whafo se tele foi nisi o afo ia os whainga whaatontonu ia mai se lava pe wa te tele ia le taua le ilunga o le ea o le wina la whamtalanga o le tulanga le whaongaina le o vale le tau ia mai se foi lo keti ia tele lava o taua tele foi na ila to Ground Force ia po vaenga fo le military ia o ngale lau ele a o le sifurulua la le taua sifurulua aso nei
ia ma tele la bo lungo o le ea o whangaina leu sala ilo la tō vale le tau e os wha ia tua ia e rani ia pe tali atua i fo inisi o lo ke ti te whana mai e wha pena umalawa i atunu une e lua sa iai fo le polenga sa iai sa tau iai fo le fefe te lo teimi ia a e pe o aso wha pene ia upuata tō le atunu hone i lo al tau tai i aso leanga sa tam fai la vale ngata mo fai tu mau pe fa tu ma ton ia tu tu ia fu le au la vale maso salo ia e o fa tasi ala le matala ia o le ngata na ia me se fu fa tu pia o lauta fai o fa tasi ala the spiritual side and the physical part fu le ina ia pa le ni me uma ia e o mai ala le temine ia le li o le mo singa le mu o le mo singa kau file mu mai ai te matou o tulanga sa iai lava fate e fa polenga o nos o lo ke tita fana mai e to titi lava tolu le fae fana mai lo ke te me se lava pong sa te mo le po ia o lo ke ti e ko se sa wan matou telefoni le woni fa mai e 2 minute ko sa lo wat se me lo ke ti mai o Iran e 2 la minute to te alo sa ili le vaenga te la fia ia po vaenga veta o safe room ia po le ta ue tele le tele ta o ta o bomb shelter po le ala lo mo lo fale e sau lo le alarm ne ko lo ku lo mo nga ya lu kia ko le popunga wa e pisa safety room fo le to tele au ta tonu pe mo se to se fulu o tangata i uta ia na mali liu ia so is fulu lo e mafu mai le lo ke ti te fana mai o le taitonu foi ao le toʻatele o latou na malili o i latou sa lē o i totonu o potu nei po potu sefe nei ma lē ustaʻia ia poloaʻiga ana mai lava i tonu le faiga malo ia me se lava ia leoleo ma security io e fai foi sina laveaʻi o isaraelu ona o le latou system foi laʻia lē telega kolose lo keti te fana mai le kau le Iron Dome ia pe ai o lo silafia e fai asiga maualuga o le technology le whanga i se la elu i taua ia me se lavo le kon fai le kolosia lo ke te whana mai. Ia o Yerusalema e tele lavo lo ke te whana mai fōle le e manga i lunga le north. E kawanga pasi malunga i Yerusalema. O ke le foi la vaenga sa kolosi. E kolosi e lunga i Yerusalema. E ile lo ke te kolosi o ngā pāla ia le taape se tulou. E ele lo ke te kolosi. E penga le udua fo ile o le lo ke te whalangaina. Alo no tino ato ka malanga le sau a ko ila a sau la tamanga e se la utu we in the wrong place in the wrong time ya malia la se me per tu langa na le fa mal sia le o tanga tonu ono fuanga ye e sefe ia e tele ni ba ngo sala e lu falanga ina me sa lungari i matu i va ngale o haifa o ako lunga tu o nasareta ya me se for sami o kalilaia ia ma le tula i lalo i saute vaega i o pe asiva la talata ngai o le toa mai ko pitu ia i lau pe o ingale a lenga tele ia e tulaga faatama ia ia atua e sesitu ia na ona faapena ia ai o lelei uma le tele o vaega ona la o lelei o le system le faaogāina i Isaraele e kolosi ia lou keti te fana mai ia stali atu le tusa ma le faafesili tofine Whawhai Vincent le whaasoa mai. O le fisili la po le i lau waaiga mai i le launga luenga lo iai i nu atu nu au whaatasi a le United Nations. O le asa tau waai i le tau lea po ua whaatau nu ina le mafuaanga, po le ale mafuaanga, po ua achieve fo ia goals na o sa whaia Israelu Iran. Ua mafua i le tau lea. tai mo faafesili o tulaga ia puso o le iuta ia e o lana vaai mamao i le 5,000 2,500 o le latou foi lava ai i rani tusai ma latou foʻi a upega chemical weapons po vaega ia le pe o tulaga na alega popoleaga Israel ona famaile maua iuta ia a oo ina faaogā e irani ia pomu nei Israel kasi a kili a akoa o sa leaga ia ia le woni le amataga ma tuʻituʻi ai ia with the support o lau America e tatau ona
mau wina ma woni to fa nga ina ni va nga woni to nga dua ina fulele ya ma tu fo o va nga yo pomu ya le tele le ta o fo le lo chemical sa e tele na fa nga vunga le mo mo altisi is an energy plant fo le fa nga le altisi ai ai la le limit e pasilo e ma fai lo nga o si alo la ia le ko nga pomu nga pe ka pomu atomika o fai te tenga la nga ni kikiro nga Israel ona le nga Jesus nga tanga tamalo o fatis fe mai o pasi le kiki ale le level i mea lau whaonga ina e whai i wani temi e ono whausi aila ia pomu a komika ngei po afo ia paanga le ka ua chemical web po le ngala nga le ngai Israel ia o la fuila na tau iai e le tau na whaua pea ia nei tūlanga ia e mo i la vala e pulela tunu ia i la tu ia kula la me kala international law fo le toina mea tau ia whaniukiria ia sa le tau la vao ona ngao sia nei vaenga pei lau tūlanga na la English fa inga Israel o se threat fule le temi ane manua le tūlai mai si temi o ilu mo fule le ia atonu fo ia pe e link atu mata wo ia le vao i la loikasa fa solo tulunga i le panona i le espola ia mamalea la wo atu ia la i Iran e lo motino le temi nei pala se umi o ceasefire o tawa tala ling fai mai o le amata si tolu aso fa solo tale ono aso iwa aso ma monitor a wana ia se so tunu nei lue violating le ia la agreement le ia ai ole part pito sili fola na ona te leo na fata unu ina fa ole amangala ia le Palestino America President Trump o ia na le na fina malo si mea i tu ia lue ta ona ia se ceasefire le la si o mai le terminate on ba ia la ia se la elu ia wa ti le tino la tu ba nga sa mana na o fo le fa tonu awale menga ki kilo nga ia ko me tau ia ma vanga ia ele tau o nga fa wa wina ia nga osia ia la tau la nga ia mau ia wa fa tau lu me la vasala ina mi sa no fuanga sa fa ima ma tu langa mo fa pena so le la wa TV ai se tali mai fala Iran ia elo mai loa ia peno tau fo te lo fa so ole se sengo toto ia lu ole toto le taia mo le toto le ala ia e tu lava i tangata anu ia e tu lava le tetonunga o nei foi ia iuta ia tetonu foi tau le famtala le tulanga pole a pe te ngoi pe te ngoi fartupe po ani vai nga foi pe ngi scammers mo me fa pena fo le tulanga ai masalo toto le iuta ia pe o ngala le pe ke le ai sia faina pe te le se tu fo le tang fa ia iuta ia tali atu ai pe tau i masui tu ai so se si lava fa tu puinas fa lava ia poni si foi fa ia no fanga nei O le ala linga luwenga o tau lea o atunu tu fa po malo au fa atasi no wa tupu le tau le asa tau ngā luwenga na tau whaia i te tono Israelu ma se ngā luwenga fo i fa avao malo ia Iran. Ia mantua foi lalo ma ko headquarter o New York o ina esa o Italia mea mo. E pena o taua. O le taua lea, o ngā lunga le vatetea. Le to iai se Ground Force fo ngā le lalo. Paua tulanga sa mato iai sa matitila mato sa ngā le mu. Tele fo staff me pamala to whanau, tele la to watu ua. E lo ko kele iso mako toi. Ia na o whaatasi ia mai si diplomat. La o Amerika, la o Australia, o istanga te Europa fo le o levo e bango esi. So I think the first thing ki kilo e fole no ti kilo ko pe wa fat telling or safety. Ele se me ma fai. Ele se me fole fa pe mo charge fa pe ta ofi ma. Wala se malo si anga le malo au fatas ona fa mo umalia. Ya o Irani America mai sala e 8 ton umala val malo au fatas. Ya pe fa mo anga sa ye sa fa pe sa ye si fu ile e maratu faatasi ina ia tau fia le fo ia ina nei tau ia peita ia pa wantanga tena sa ia president America na fo e te ilo fo le malosi fo o le power o le president America ia wa tau tala al totel pisa o ma fai solo solte te ia ai pe ko ngata la fo le actions speak louder than words pela tulanga na lenga ia batonga luenga ngasa fo te mi fai tau o sa ile no fuanga e mo wa songa le mu
ma fanfano fo le whamanati mato staff member ia me se fo isio mato whaipaanga isi embassy tautua na ia usta ia monitor lo telefoni wa ino fuanga fulele wa anonga ya lu le me fai fa tau e to sa sa no fale vole jo ini se to fio ai na mai tai ya bi ele li le ko mo singa masele le si e ni tanga fai nei fa tau ia wa mo ia elo sta ia to business wana ona fale loa ia ka tonu fo ia le fa to tala ma ko space pole le ala ba le a Israel terminate ia ka si ia umi le nei sis fa wa ia nei te fo bo o tu tai au ato e ngapa mai se si mea. Thank you, Vincent. Sepe o te loe ia i tanga te whisiringia. Pe ai se a whaasanga tau mai ia mā lo alapi. E pe le tele sanga tu whaasanga tau i Jerusalema. Ai telo te whanga ina mai o lo ke tie whaasanga i ni si tu o Israelu. Pe e se mafu anga la tau te le te whanga ina sa o mai ni lo ke ti te tonu o Jerusalema. Ia e sa le lei e tau lo Jerusalem pe al fatu ngalo lang ia le ka kilo ke ia Jerusalem le tu mai tu ia mai tu fo Jerusalem i le kongeki a ko e po i le relate a ko i lava fatu tuanga ne e tol pe ia ba ngale le ngai apole amo ia wa tama mai sa mai le apole amo grandfather mai o grandfather ku isa ako ia sa wela lo malai na fa ki visiana fo i le spiritual part the spiritual side e le mana o umara wali i e a fo ia ni tu lai mes fale tono ia Jerusalem ia pe au i ale no fuanga le e pui pui umai ono i fo le ai ata tau umai ai le ala pi male yutai pe tulanga na fo lai ala feta fana melo ke tia Iran ia fa tete fo ia ala ne te ua fa ina i Jerusalem ia no pui ala ia le isi tribes ala pi fo le ta tonu la ta sa wa fe wa i fo ia i sia tunu fo le tua oi pe yo le panona sulia o ai kupito ia fo ngai tu pai makata o no ala pi e ke la ko kongo la ko fa e ia le ato Jerusalem it's always a picture of the old city of Jerusalem fo ngana me sele ma le ka o tu mo do pe o inale te vai le fa ta wa inga e fa tu tuanga ne a me sele tu le ala ia tala foi la tanta Palestina le fai nei e pau ala le tribe ala pi fai nga due mano foi tonu Jerusalem nga la tu ala Palestina ele ma fai ona saula i kopito ele ma fai nga saula panona ele ma fai saula Yoritana ele ma fai saula tupai e sau ia e pe e fe ai pe o ile no fo nga e a o te fio mai ai kusala pe fa pele pe stu langa fo le fa pele mai ai ia tanto nunga ia lua ia me se voi tato le tu fa kirisiano. Amen. Sa ole alo sa noanga ne piapi. Au te mai tau watu alo whaasoa mai. O le mafu anga no so whaai ai e Israelu e Iran. Ona o le puipuinga o le whainga o pomu nuclear bombs. Awa le o tātou te loa. E whaasanga tau mai lava ia Iran ia Israel. Mai lo na ina ale lato whaasanga tau mai. Ai Vincent, ile baba aya toi fo i tala fo i mau mai fo i nisi masani o lo no fo i tono Israel. I tele fo i o babenga na tutupu i te tono le no upa ia. Ile taimi o fai ele tau, se tasi fo i o babenga na liputia mai. O le ave e se ai lea o tangata i te tono o le ward, se tasi o ward i te tono o le mai. Ai i le aso au mawai. Ai o le si aso so ai whaaleanga ina le nā pita o le whale mai se loketi na whangai na mai Iran. Ia manisi lava a vavenga na lipatia mai te tupu i tono Jerusalem. Pe iei nisi updates ni meo e ba ai le puinga le tua i lona nuu i le nei i vai le vai aso mawai during the war. Ia faafetaiali se e taʻu la tama le o vavenga ia o ka malanga e te whiu e whamatala e le uma matou foʻi le tala ia le Palestine ai foi ia o Israel le inono ia Ben Gurion o lana ia mau na Israel e lē talitonu i vavenga a le atua e lē fai Israel mo oe
But if you don't believe in miracles, signs, and wonders, Israel is not for you. O ka umala lengo foi. A tote mo chinoa mala tote ton. O abia umet tup. E yai va venga le tua. Ia sa de leila wala fam tanga fan ma ingai la loy pe siwa. Ah, tele foi fale nga pa ilo ke ti se tulo. E kele la mga empty. Al fe sidi fa pepa la menga lenga empty. Ya menga la inga evacuate le award fo le la. Pe fo dinga ma ye. E pe e pre-warn pe e loa ni tau nu mese me. E whana tele no tau ni so fa so. Tele a me tupu nei. E treat te tangata you tai o va venga. O le la, o le team, o le air, o la au. So everything should be a wow factor. Ka kauanga ofo ye ono o mea na whai e le tua. Ono vaenga o mai o mea no fo le tua. E malosi o le whatawa ina le iutai o vaenga ye fo ai fua. A tonu fo tūlanga na e lai on la tau te tonu fo i tū va venga. O lo ke tien te whana mai. Mo i alau tala anga wha pe para lasi umai i te tonu la whanu Israel. Jerusalem. Mo leva na le se Israel. Ia le fo ia ala langa ia iutai am wha pe atu a. Tau te wa ai e le me whai e le matua tua. Ia tau te vai fo i puinga le matua tua. I lona nu. Ia le ala waka wa ai ai le fo atu tari tonu ai. Ia le fo waka wha mauti noa. E o le tua le tapu ai o le tua Israel. Isa ako apore amo ma Jacob. Le tua Samoa. E moni ma wha amaoni. Ia awa pefu ila e close ata ko good relationship with him. He will protect us. He will be there with us. He will be always there for us. Ia ola wia fula ngale sona le fo ma wai. The more you have a close relationship with him, the more he will reveal a lot of stuff. The more that he will protect you from everywhere you go. Ia pena kai kong fo ingi so maua no fa so man le matu tam fainga le evacuate ma ko staff ne bas tau fao ia no fuanga ia kolosi tau le mo se vano at what to afa to te tala mai no wakwa kala i mai le se me fa le tonu le se polo pena na 5 minute ai alu vale. So you have to think about like fuanga ele o oe ele o lo ma malama po so wanga ba. It's all God, and you have to think like that. Pone alo to mai po ale leo wa onga le leo training mo meva. You have to think it was o mea uma na whaia le tua. Ia wako foi ai kau wha koi le kikia. Ia nai tue wha pe fole le ai. There's a reason why o le manga o le tue wha toi le titi ai. O le whoringa mai se mele tu lai mai o. So you have that connection. You have to believe and you have to think like that. Everything is from him. Kai kong whalare o le mawhauwhaunga a tangata yu taia le i temi nei. Fua tula ia le lato ti as whainga ia me se fwoi vaenga i tupu mai tau i asa spuru ali a whatua o matu. Whaalolo atu e pe to o tele nisi o le tau au whainga luenga na wo ese ono le safety a. Ai pene ese taimi na e manatu ai te sau fo ina e alo ese malini upa ia. Po le aso mau i lea vai. Ia, ele ia fwia, ele iso mawhauwhau te waweru ese. Kusanga o whapea fwere o pawa tangata mule te tau no ese ma yo mato. Mato ia the security. Pawa me ia mua kau fwere o le the essentials. Tanta fwia e kusai e kakau o mako fsuswani i mako staff member mo se yo ese. O mako muli ala ia lea. Ia o ngala o ngole o le function fo ka iko o le security pe wa e wile fakasi ma le ma baenga ve o leo fita fo ia ine a pe la ka ke ka mala mai in situation ne ia nga fo le ma o to file mo le loto fo le ma le chilo tulanga ma fa unga tauna fai pe tauna tu ua pe tau ona nofo pe tau na te tolu ana fa pe e tele ni lo ke ti para lasi ia te tonu wa lewa kaunga aru ese fitfita sa mo kau ye singa popolenga polele ia pe tai yan no ta wa tele lo ke tinta fana mai tai se la wa a sau ngile solo kai lima se fulu esa ia o ise e intercepta i lungo Jordan wa afanga melo ke kio so mai Iraq o so mai Jordan o so mai si lalo Yemen ia tele lo ke te fana i fa alas fala be ai ai fisi lo ke te o me ia nei
ia na faapela e palalasi uma nei lo ketine ia taitona ai ua sui foi se vai sui foi se tilo sui se langona ia taitonu foi ia o le anga le ia o le tua ia tau ia lo wau mau nei lonu nganga le eisi se langona foi le fefe ia o tasau foi ia o la sa sku tasi tu e se tu me tal foi te malolo so probably 2 weeks from now ia atono la sona le ngai le tu foi le mai ia tatali le se o la se kia no ngai anu la ia le so I'm so looking forward foi le se facing a break like kick sa kau kidia foi ma fau ma facing a tafala i titia to mo foi se stone la se tu foi mai ai Thank you, Vincent. O te loana te whaingaluenga e le awha au mātunisi o Pesili mo o nei. Ai ona o loa te le ia talafou e whaasawai i le wā o Iran ma Israel. Au le ase update mai i le tūle i Gaza, le taua i le wā leo o Israel ma Gaza. Pa se update mai le nei vai tau whaamumone. tama ko ko kongi kasa le tolu vai aso talu ai ali amataina le sululu aso ia mo kai liu fu ale telo vai ngau kasa la e fa wau pe ia le tamu fai lava le sala elwe ia mai ola tu tanga tanga ave fa pang tau tau ia there's still operation going on le lava e maua mai ia fa mau mongo lo i tamu fai pe isara elu fu lele ia po iu taia ia mai la tu tanga tanga ave fa pang tai ia ma tiro po la si unga fai e fu lele o lo fa wa wina pe fo ila ia lunga i le panona nei vaenga la i te vule ai le tutu sai ma le taimi sai ai mo mua so la it's a close monitor the situation fo le wa pe on melo ai ia o ai ase si tam fai fo le e fa na mai se lo keti pe fa o manu a fo le se fitu fitu pe lo ina le wo react anga ia you tai it's more about defensive tactics now a monitor le situation for le yo tali atu le tu langa lise Thank you, Vincent. Ia ai whaaftai atu fo'i nisi o le atunu o mwhaio o na maua maili nei whaasalonga o e o loo te talo pia mo Vincent a wā. E le ngata ia Vincent ai nisi fo'i o tangata sa mua o loo nofo mau i te tonu Israel. Mau te tali tonu e au pia o na whaawa wina le tātou te talo mo Israel. Ia me se fo'i ia sae tu te tonu. Al never know e tu inati a Vincent ia po ia se upu whaamalosi o lo e whinangalo e whaasoa me le nei awhiawhi. Ia man yo alofa anga e mamoli atu nisi o a inga ma wo o ma whaiona whaanongolongo mai le porkala me le nei awhiawhi. ia fa tai tele lava mo lo vanoa yo ia ai si te fat pe se tala ma tu sa mo le ni so di mama tu sa ia nei te tonu le nga ma te tau le sulu asu to toru nai tama ia mau paulo nei ia mas tu finela le polino le na sau le na ngaluanga fa scholarship ka via le umole o le aonga stene sa tau na alu la so nga fu ko fe mi sa mo ia abaka lo tau la sto na umila stene sa poloka i nei ia sa mato ngarurua la fa tasi mal tatu embassy i Brussels sunga foi la ampasa ia Francella Strickland ia mai sil tatu officer o le malo i sa mo le Ministry of Foreign Affairs ina tam vai se awala fo le fai ona abato esi tene ona woloka uma airspace a mato me se lava nei Israel o le fai on tu se vale nei so sa tam fai la se inu tua oi e se vale le fo le fai ona lua tre poli na tu sa mo in a safe way ia le alasa maua le avanoa i sosoani me foi tatu foreign affairs i Samoa le nau sa tuai i ai kopito ia malu atu taimi nei le luatu ia po le te lo ngai fit pe te tasi lava se aso ia taunu ulole le i Samoa to fala matou le nei ia nai tama ia to tolu ia le uso ia sao fa saoina mai solo ia o ngai le lo i lat na talata i kopito ska mare so tonu sofe ia lo i pe siva ina le ngai le lo ke tina pa o fer mai ia me lo so ia tau penga sa sulu ngai le du ngai haifa tasi fo na va nga pitu silio na fa me tele du nga sa fata ma ia lo ket o lo manuia ma to ma terminate ia o so longa le me mo lo manuia foi nei tama mo la to ai fa la ma ko head count almost every evening foi le tantana noa fa malos ia
ia e mole to le ngang whaaftai lava ia Samoa ma lau tapu ainga i lau lofo te talo. Ia o te tonu fo lau te talo leo leo na o le mute manu ia i le ngata le tūt whaatiri. A le tū wha le anganga. Mole ato o lo whaanga i se o tina. Se o tina o titi. A mi tuana i nai vai moso o uso tu o whaafini a meso o ainga. Ia ai. Lise o na whaanga whaapene, vai te inga whaapene, tofo i nei lo whaatutua. O la wia na whaasoas whamanatu. Ia po se sosoani tatou ainga. Te minei o whaasosonga, te minei o lo tau. Whaasa vali whaatutua. Put your faith in actions. Ai pe taone on site. Taone lo te maulalu, taone wha maangalo, wha maoni, ori. Ia, amatu. O leo wa wana pre-warn me tatu le fionga le tua wa mea umai o mea tustusia. Ne ia na valo ia le la wa taunu. E le aila se me tatu te ato te vale. Wana o tangata e le whaita tuspaia. O tangata e le o lavala na mafutanga maranga paia. I la tau na o le a muti vale ma te na i o la tau mafofo. A mese o la tau loto. Al teimi nei. Tangata lava ye whaatua ma tali tonu se yo oile unga. Yo na ia na e whasau ring. Ia wai pena o tāua. Tōru a mea me pito sili ao na whamaonia ma mawa. O le upo le atua sai le amatanga se o le ngataanga. Tau te o apu whai tau te mai e tu maua le upo le atua. Lona lua o le tatu malanga o le oti. Tau lava o le tatu whioti se i tulou. Ia, man vaanga mun muli le telefon tatu pisa le o lai whaavau o ina le tau te sa ili ili o ina fu le tatu te tau te vaa umai. So o te mila nei, in order for you, umale nei lau langi por astu langa o iawe, ia o mauti noa, lo no fuanga i lenu o fonfolang. Awai, e su e i lo no fuanga te maua i lunga. E su e i le lo ingo i le tusi o le ola. E le whape o ko meki vule le te mine, tau tatu mai whaatasi vule le tatu ngā lue whaatasi. Ka ko ngā lue pun ngā lue ala iutai, e ui la vele te tuni a Yesu ke riso le ni imara tatu whaola. Ala te vai e tu le anga le nei o le tu i lona nu. Ta tia pe iutai e a le te tonu, it's okay. A whai o tatu Kirisiano, o le ala lau pumoni, tatu te sau leo le whaavau Yesu ke riso, saua i ngā tatu. Aua la wa tatu te pole, aua tatu stu suslima, yoi. Tau na ma o lo ainga. Le waku ki apolo ke mingi. E le tu e whai lo ngata ngata. Wo o e kalesia, whanata putongo, malo, tunanga penga. Le watu ti apolo. Ale ko sora ka filima mta ta fi mai te tino ya ma ai la wa ai mana fa lo. E o ran el ti apolo we. Yo ala fa malo singa la fi swita mai nei. Ya e tu mau lo fa tu e me se le upo le tu. Ma au ana ngalo. Ato wala le upo moni. Le mana malamo nei lo lang. Yesu ke riso. O ia la va le to. Fa time lo no. Mo ni fo le tu ya tu e. Me se fo le sunga le fa fa au lo tu mai fo le nei po kalani. Pelo luma tu ma wo sista tu so tainga. Ya ma fo se update nei talo tu foi mo olua. Mai sen malu fu fa se of ma fan te o mai sis. So fa tu la mo le no fa ya. Pa me ngai la ki o olua la mo fish and chips, mo fish soup mo le. Ya mo le meat pie. Mo i olua. Ai fa tai tele mo le noa to fine. Thank you. Whaftai lava tatara pa Vincent. Whaftai mo le avanoa. Wa wha avanoa I mana mai a wa fo se update mai le nupa ia. Whamnia le tua lau mawai na ia mai se fo ili sao ni atuai I se taimi o le malolonga. Ia talu fo ia ia se saso lumana I sao ni le tua tatou te pelo ai ai loa I na ia o I nei New Zealand. Ia alofa tele atu mo oe ma le tatou ma tu tangata uma sa mo lo au mau te tono Israelu. Ia God bless. Ia sa mo le tatou updates na mai I lau pita o lo au mau I te tono Israelu. Whaftai mo lo te talo. Ia nau tatou whaalongolongo atu ele na o ia lo au mau Israelu. O lo ia I fo inisi o tuangane. Ia tatou te mana tua fo I a tatou tarusanga. Au le tatou wafa ai atu ai I tala o taua o lo o wha sau I lunga o tala fo e pe mana ia le tatou whaalongolongo I le whaamalosi mai a le tatou pita le nei afi. O le whaatua ma o I nei lava o le tatou ola lava I nei laulangi e tatou te whaava ai e tau lai le tatou waai I le ola e whaavau. Nei whaapea o le tatou ola I nei laulangi le isi I unga o le tatou te
o le tata iai lava le unga o le tangata a lo o le afi whaavau o le ola e whaavau a o nei lava e whai e le tatou whiwhiringa a o tatou maua le ola ma le manuia i le nei lau lunga o le nei lau ele ma o le aonanga na a le Global Kingdom TV channel o se porokalami whaapitoa whaatala noa ina mai ai i le tatou pita pita Israel Samoa o lo o mau i te tono Israel tatou whaalolongo ai lana whaasua mai o le mafuaaga le oso whaaiai o Israel o Iran ono le whaetetenga lava Israel le fausiaina ai o Iran o ni nuclear bombs ma le tatou whaalongo atu ai ua sisi atu lava ia le pasene o le fausiaina o i te tono Iran ma o ni si o tala o lipatia mai wo atu le 10% a o le safety pasene lava e te tauna whaanga e scientisi e le o watu ma le 12% ia loa o atu le 10% ia mea o lo fausiaina Iran ma o le popolenga na ma le whaetetenga na Israel o so whaiai Iran tatou tatalo mo Iran foi o Iran o se tasile o atunu o lo o vapetele le alu o le tupu o e kalesi e ta'u o le underground church o tangata ua whaolaina o tangata ua liliu mai le taitununga whaamosilimi ai talitonu ia Yesu tatou tatalo mo Iran tatou tatalo foi mo Suria pa ai atu foi ia woso fai foi ia palisa a o sauninga o lo fai a tangata kirisiano le na oso fai atu nisi o au tup whaalawelawe i le neiva yaso tatou mana tua foi le au kirisiano i Suria ia tatou tausanga tatou tatalo pea mo le nuu o Israelu tatou tatalo mo le puipuinga le atua mo le whaamanianga le atua ai mai se foi ina ia liliu mai loto o tangata Iutaia tangata Israelu ina ia latou talitonu i le tatou alii ma le tatou paola o Yesu Keriso ia Samoa o le tatou polokalame na lenei afiafi ia whaamania le atua i le sauni atu ai i le vai aso sa o lumana'i ma sesi foi por kalame o lumanai o le tatou vaavai ai lea i te tonu o le tuspaia i tala anga mai le pao Israelu ma le atunuu o Iran po le atunuu le o Persia o lo ta ua le tuspaia. From us here at Global Kingdom TV channel, we want to wish you a Shabbat Shalom. Whaamania le tua, God bless. Talofalava, shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles.
You can take a boat ride on the Sea of Galilee. See the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa atu le fiafi ngo sua la ulu le fo matamua sa longa i fo i fanga i ampalauri. Ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu malese lua afe su valu. Ia sa ia no malanga tua i sa elu. Samoa na tunu pele o te whaftaile atua o nawa no le lei ia tonu fo. Lo ia te oese la ngona fa pena na e fia alu no pa ia pro no le atua. Ia ele se taimi po e talo fo ile atua mo se taimi ia le mi le lea lua afe lua lima lo fa pena na ia fa moe le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga ia se noa o te fia ia se la ngona sa luitawina ilo tangata ino tu mo vai le mongo olive ia lo ia il perfetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lolangi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive e fa fia ngai male malu fo ile Samoa a e fia loa tili nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atupu fo ia loga no le leile tatou te malanga tu ai ia Israelu awane ingalo ia te oe famlianga le tua ia o lo tatia yo talima ia o ta ua la volo ia il fuafuanga fafsotai pulenga le tatou Global Kingdom TV ia mapuki e loso uvanoa awane ingalo o se fiafianga telefo ilo nei tangata o na ele tasi se site o lo fa pena o na tala no matus pa ia o tausanga umalava ya loi malanga lo failoa mai ele au la to le fa pena archaeologist o le maua le vaenga ma le vaenga o le men la fia ile nganga mi sia i lupa ia Samoa ta pena le lua fe lua lima o ina te lo polo to e tul maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu to sanga il fungia le tua fa mia fo fuanga ma plan mai le nei tai mi se o atu le fa moi ona o Yesu. God bless you. Five time. Hello, Talofa Lava, Pulabinaka, and Shalom. My name is Deborah Tuimbao, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salom Talofa Lava, wa paanga to Global TV so se tolera lang ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa ia ole lua fesulfa na o malanga Israel ia e senta o so ole atua ia o se mesa famani na ia ole te la me le lei uma ai o se o le mango fulu ingale na tatalo ai Yesu Kristo ai tu mai ia dia ma mo se desi tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga ile nganga pa yo le tu ia awalo fasingo manga fo ima ile o mai male fa ngai ngele tu nganga luenga
ai o e lo sila mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Klopo TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta o e lo so te o le tua fa o lo talo le tua ai ma nei fo o e te soli fo i au le tua sa fe malanga lu ia te tento ne mo finish fa mo yang ia fio mai tala mai au sa fo Yesu Kristo amen. Talofa Lava and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia malu Samoa ia olo wingoa o Ioelu maninoa ile tausanga lua afes fuluvalu ia o tausanga le na tatala ile li isa vanoa te malanga atua Israelu ia o se fatu puina lava le fia ma le oli ona talitonu ese fole faitau le afio ngā le atua. Ia ese fole vainga ina wahalu ma vaai matula ele. Ia tele lava ni luitau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vaai ai le vaitafe o Yortana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa faatino ai la mātou baptisonga. To tele i mātou 50 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhengai ngā peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai le atua, le ia wanoa tatala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wa noa le leilea lea ua saunia le Global Kingdom TV ia le wa noa ia e fai malanga atuai o no le swafo Yesu amen. Talo falava o lo wingoa o e seta wa suanga faumui faftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i atu oi pe a fai o ia te oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le nei a fiafio te fia whaasoa ia te oe. O se filifilinga tonu, ma le ami o tonu,
I lo wo atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo iai, e te langona le iai o le atua I mea uma. Lea na o whaapea I fo ai lo uloto, le iti oa a moli mau le fionga pa ia le atua, na osi fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai I ai le manuia I so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A faila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a fai e te fia malanga, I le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.